Ko te kāreti o Chanel i te Wairarapa, tētahi o ngā kura auraki o te motu e hāpai ana i te reo Māori i tēnei wiki. He kura katorika tēnei i whakatūria ai i te tau 1978. Engari no ngā tau e whānoa nei i whakaungia ai te reo Māori ki te kura, ara i te wā i kōpau ai a Deborah Marshall Loeb, hei tumuaki, aneira a Regan Paranihi. Kua roa ia e hāpai ake ana i te mana o te reo Māori ki tēnei rohe. He āhuatanga hoki kua whakatō e ia ki Wainganui i tēnei kura. I whakaroa hau, me haere wawi atu au ki te runanga whakahaere o tēnei kura ki te pātai atu, mēnā ka tai au te whakaako te reo Māori ki ngā tauira, tau whitu, tai atu ki te tau tekau. He rawe rātou ki te tautoko, kore he tangata i whakahe tēnā. Maui timata! Ki hai ia i tipu ake i roto i tōna ahuria, he oi hei tāna ko te mātauranga kua kapo e ia i ngā tau e whākua hori, kua muru rawa i te wā i paua ki aia. I feel confident enough to speak my mihi in front of people that I've never met before. I can do karanga at pohiri that I just go to, and it's made me a lot more confident in te reo Māori and te ao Māori. Mai te akomanga aho matua ki te akomanga auraki, e tuatia ana ia i ngā herema e nei tauira kia whānui tā rātou titiro ki te ao Māori. Ko tā mātou hiahia kia whakatō te kākano i roti a rātou, kia āwhina ki te whakatipu, ki te matomato i te tipu o te reo Māori. Mai te wāpoto kua kuraina ahau, kua tino puki toku reo Māori mai toku maramatanga ki te hītori. He reo e whakamana ana ngā ahuria o te ao. Ka te hiki mātou, te reo hei āwhina i ngā tamariki Māori ki te tūtangata i roto i tēnei ao. Ko te mea pai hoki, ko te nuinga o ngā tauira, mai ngā ahuria puta noa i te ao. Nō reira, he pai mā rātou ki te ako te reo Māori. Ka whakanui rātou i te mana o te reo Māori mo te ruanga o tēnei wiki, i tēnei te wiki o te reo Māori. Regan Paranihi, Te Karere.